I dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo igrati Food Draft. Krećemo. I dobrat ćemo formaciju 4-3-3 defend. I kapetan će biti naravno Lionel Messi. Ili Leo Messi, kako ćete. Striker. Uzet ću Remija, makar mi se Icardi slagao, ali... Neymar. Fuego. Sergio Roberto. Nekog tamo džak. Alba. Matija. I na golu Benaljo. Neki bolji golman, Diego Alves. Left back. I tako da. Chemistry bi se poboljšao. Idemo od toga. Opet Song. Mi treba još samo striker. Jedan napadač. A to nećemo dobiti tu. Super i Adoris, dobre. 100 can. Cristiano Ronaldo. Imamo Ronaldo i Messija. Arbeloa. Contrao. Aubameyang. Laporte. Ja mislim da ovo je jedan od najčih napada na cijeloj igrici, a to je RNM. Idemo na sljedeći Food Draft. Sljedeći Food Draft. Ajde, učite se. I sljedeća formacija će biti 4-3-3 holding. Uzet ću Torana, sad će svi hejtati zašto nisam uzeo Aguerija ili Thiago Silva, zato jer mogu dobiti puno igrača iz Španjolske lige. Pa tako da sam uzeo Torana. To će da bude Tulalan. To će da bude Enzo Perez. To će da bude Marcelo. Tu Varane. N'Golo. I tu će Dani Alves. I na golu naravno Diego Alves. Shit. Parejo. Plus 8 chemistry čeka. Gredo ništa ne pomaže. Campbell. Thiago. Ajde sam Messi, Atletika ga naravno nećemo dobiti, zato nema šanse kad dobijemo Messija.
ali Bejla ima šanse. Ko je to? I Jordi Alba, Benatija i Noe. I to je bilo sve za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!